салом дӯстони меҳрубон ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ ки тозатарин хабарҳои тоҷикистону ҷаҳонро тақдими шумо мекунад. имрӯз 28 январ аст ва нахост аз сархати мавзӯъҳо мегӯем. оҷонсии ҳавонавардии тоҷикистон мегӯяд соли 2025 нархи билет ба хориҷи кишвар аз 25 то 30% поён рафтааст. сол арзонтар буд. 2200-2400 мерафтем. исола 3000-3200 рафтест. раҳбари нави хадамоти алоқа исрор меварзад ки суръату сифати интернет беҳбуд ёфтааст. муштариён ба ин гуфтаҳо чандон мувофиқ нестанд. нархи навоз беҳад қимати бад ҳар ҷо ба намеқапад интернет. гузаргоҳи марзӣ ба нафъи тоҷикистону ӯзбекистон амал мекунад, вале дарди сари он бардӯши ноҳияи масчӯ аст. аз ош дар сари мо ба як турист меоди чӣ мегӯяд ки ана ба ҳами гапу ҳаму чиш ба номи мо ба коми дигарон мегӯянд ки шудад. мақомоти расмӣ мегӯянд соли 2025 танҳо тариқи ду фурудгоҳи кишвар душанбе ва кӯло ба тоҷикистон 1623 ҷасад оварданд. намояндагони оҷонсии ҳавонавардӣ рӯзи 28 январ зимни нишасти хабарӣ дар душанбе гуфтанд ин шумора нисбати соли гузашта бештар мебошад. интиқоли пайкари тоҷикистониҳо дар ҳоле афзуда аст ки соли гузашта хабарҳо аз кушта шудани садҳо шаҳрванди кишвар дар ҷанги Украина расонаӣ гардид. мақомоти тоҷикистон дар ин мавзӯъҳо эҳтиёткоранд ва зиёд суҳбат намекунанд. ҳамчунин дар ин нишаст оҷонсии ҳавонавардӣ аз 25 то 30% поён рафтани нархи билет ба хориҷи кишвар аз ҷумла ба самти Русия хабар дод. аммо мусофирон ба хусус муҳоҷирон мегӯянд нархи билет ба ин кишвар ҳоло ҳам гарон аст. ҷустуҷӯи хабарнигорони радиои озодӣ муллораҷаб Юсуфӣ ва Амир Исоев ҳам нишон дод ки билети ҳавопаймо аз гуфтаи мақомот дида баландтар будааст. 25 то 30% айни ҳол ҳамаи чиптҳо арзон карда шуд. раиси оҷонсии ҳавонавардии тоҷикистон аз поён рафтани нархи билети ҳавопаймо хабар дод. ба гуфтаи ҳабибулло Назарзода соли гузашта 4 фурудгоҳи кишвар ба ширкатҳои ҳавопаймоӣ 40% сабукӣ доданд то билет арзонтар шавад. суоли асосӣ дар ин нишаст шикояти муҳоҷирон аз гаронии билет ба Русия буд. дар самти Федератсияи Россия то 15-20% таҳфиф гузошта шудааст. дар агентии авиатсияи гражданӣ ва 4 фурудгоҳи кишвар инспексия як шӯъбаи нав инспексия назорат ва сифат пайдо шудааст ки ин самти чиптафурӯшӣ ва дигар чизҳои инспексионӣ ки дахолат дорад дар ширкатҳои ҳавопаймоӣ назорат мебаранд. тамоми мусофироне ки амин муроҷиат дошта бошанд даъво дошта бошанд ки чипта аз куҷо харидорӣ карда шуд, чипта мабодо қимат бошад, агентии авиатсияи гражданӣ литсензияи ҳамо кассаи ҷои чиптафурӯширо лағв мудад. ба Федератсияи Россия 1400 сомон айни ҳол Москва гирем Душанбе Москва омад 2800 сомон то 3000 сомон. ин вобаста ба фасли сол ки мардуми мусофирон зиёд парвоз мекунанд, ҳамон вақт муайян мешад кадом тараф арзон мешад. яке аз нуқтаҳои асосии билетфурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, мусофирон инҷо ҳоло ҳам аз гаронии нархи билет ба самти Русия шикоят доранд. 3000, 3300, 3400. кадом самт? Душанбе, Москва, Внуково. Душанбе бу чия? Жуковский 3000. барои кай? Пагада дигада. Сивякам да 200-300 арзон. яъне ки ҳамин билетҳо оё арзон шуданд ё мисли соли гузашта ҳастанд? Не, қимат, пешина қимат. Сол арзонтар буд. 2200-2400 мерафтем. исола 3000-3200 рафтест. пешниҳоди шумо чӣ аст? оё ҳамин 3000-3200 барои ҷайби мардум, барои кисаи мардум туғри мегирад? дуруст мебиёд? ака дуруст ки ҳар хел одамзод ҳар хела. мисалан барои аксари мардум ки муҳоҷиро ҳастанд. барои ки қиматтара барои ки бисёр одам шароите надорад ки суми чиявай кунад. барасе рафтан. 3000 барои пули калон барои 2000 мебуд, 1800, 2000 мебуд, нормально буд.
یوزی 3400 پول کلانتره. نرخ‌هایی که آژانسی اویاسیون شهروندی به ما پیشنهاد کرد از نرخ‌های واقعی خیلی فرق دارند. فروشنده‌های چند نقطه بلیط فروشی در دوشنبه به ما گفتند که در حقیقت در آخر سال 2025 یعنی در آستانه سال نو میلادی یک مدت نرخ بلیط هواپیما از جمله به سمت شهرهای روسیه ارزان‌تر شد، اما حالا نرخ‌ها دوباره بالا رفتند. برای مثال در این روی خطی که آژانسی اویاسیون شهروندی با ما پیشنهاد کرده است، نرخ بلیط دوشنبه مسکو بعد تخفیف 1345 سومانی نوشته شده است، اما در واقعیت ارزان ترین بلیط به سمت شهر مسکو برای یک هفته بعد 2300 سومانی و گرانترین آن از 3000 سومانی هم بالا است. یا اینکه در این روی خط پیشنهاد شده است که نرخ بلیط دوشنبه سنت پترزبورگ 1700 سومانی است، اما در واقعیت نرخ بلیط دوشنبه سنت پترزبورگ از کمترینش 3700 سومانی و در بسیار حالات از 4000 سومانی هم بیشتر است. نمایندگان آژانسی هوانوردی در این نشست گفتند برای پایان بردن نرخ بلیط از جمله به شهرهای روسیه تلاش دارند. نرخ بلیط از تاجیکستان به خارج به خصوص روسیه از شکایت‌های اساسی مسافران از جمله مهاجران مهنتی است. گران بودن بلیط هواپیما بعضی مهاجران را مجبور کرده است که از راه‌های زمینی از جمله با اتوبوس به تاجیکستان برگردند و در راه عذاب زیاد کشند. مولا رجب یوسفی، امیر سایف، آزادی، دوشنبه. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. خدمات علاقه تاجیکستان زیاد گردیدن طلبات به اینترنت را در کشور یکی از سبب‌های پست بودن سرعت آن ارزیابی کرد. با اطلاع این نهاد در 5 سال اخیر طلبات به اینترنت 10 برابر افزوده است که با قول رهبریت خدمات در ایستگاه‌های بازاری سرباری را به میان آورده است. مسئله سرعت و صفت اینترنت یکی از موضوعهای اساسی نشست امروزه خبری خدمات علاقه بود که در این باره همکارانم علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله گزارش می‌دهند. اسفندیار سعدالله رئیس خدمات علاقه تاجیکستان ادعا دارد که سرعت و صفت اینترنت در کشور بهتر شده است. او روز 28 январ در نشست خبری در دوشنبه افزود که با نصب تجهیزات‌های ایلوگی و پورا فرا گرفتن کشور با نسل 4 و 5 رابطه وضع باز بهتر خواهد شد. با شرکت موبیل دستور داده شده است و سازش‌نامه‌ای که ما با هر یک شرکت موبیلی در سال روان در این دور رساندیم، سال 2027 باید 100% فراگیری شاهدی تمام جمهوری با نظرداشت بابای افغان‌ها باید تامین کرده شود. با قول او اهالی تاجیکستان سال 2030 با اینترنت نسل 5 پورا فرا گرفته می شود، ولی دقیق پاسخ نداد که با عملی شدن این اقدام مشکل تا کجا حل خواهد شد. اما نظر ساکنان به صفت اینترنت و دسترسی به آن گوناگون است. بهت سست. مثلا در کدام حالت بیشتر سست می شود؟ مثلا نرخ نواش چقدر؟ نرخ نواش به حد قیمت بعد هر جا با نمی خفد اینترنت. سوزه همه شکل همش نرمال دواره ده که سوز کار میکنم دادش همش نرمال نیه در شهر هم بهتر کار میکنن که از شهر بریم کمتر راست سوسترک های امی سبب شکایت ها از دسترسی به اینترنت و سرعت سست آن همیشه در شبکه‌های اجتماعی نیز به نظر می رسد. در خدمات علاقه گفتند عین چنین شکایت ها دسترسی آنها نیز شده است. با اطلاع این نهاد در سال سپری شده بیشتر از 5700 عرض و شکایت را از سوی ساکنان دسترس کردند که اکثر آنها از سطح خدمات موبیلی و سرعت اینترنت در شهر و نواحی کشور ناراضگی کردند. در پی عرض و شکایت ها به قول رهبر خدمات علاقه نسبت شرکت های موبیلی در کشور پرونده مأموری آغاز شده، آنها 400,000 سومانی جریمه شدند. چونین مجازات یا اقدام‌های دیگر خدمات علاقه تا کجا می‌توانند مشکل مردم را عاید به دسترسی به اینترنت حل کند معلوم نیست. با اطلاع رسمی فعلا شماره عمومی استفاده برندگان اینترنت موبیلی و ثابت در تاجیکستان بیشتر از 5 میلیون نفر بوده است. برنامه را ادامه می‌دیم.
ҳукумати ноҳияи Масчо аз мушкили экологии калонтарин гузаргоҳи шимоли Тоҷикистон нигарон мебошад. Аъзам Ализода дар нишасти хабариаш ба рӯзноманигорон гуфт ки бо вуҷуди таъкиди пай дар пай ва таъини ҷаримаҳо ронандаҳои боркаш ҳанӯз ҳам атрофро ифлос мекунанд. Ронандагону мусофирон мегӯянд ки нархи ҳоҷатхонаву дигар хадамот гарон аст. Гузаргоҳи Фотиҳобод бетанаффус кор мекунад ва дигар ниҳодҳои зиддахл дар ин бора вокуниш нишон намедиҳанд. Фарзон Муҳаммадӣ дар ин бора гузориш дорад. калонтарин гузаргоҳи марзӣ байни Тоҷикистону Ӯзбекистон дар минтақаи шимоли кишвар ҳоли нигаронкунанда дорад. ҷойҳо пур аз ифлосиву зуболаҳои пластикиву партовҳост. аз гузаргоҳи Фотиҳобод воқеъ дар ҳудуди ноҳияи Масчо дар як шабонарӯз ҳазорҳо мусофирон ва садҳо нақлиёт равоо мекунанд, вале аз кори хадамоти он шикваҳо зиёд аст. мақомдорони ҳукумати маҳаллӣ мегӯянд ки барои бартараф кардани ин мушкилот чораҳо андешиданд, вале натиҷаи назаррас надод. Судем мана гашта ба 3 забон буклетҳои гарбар ҳар яктошун додем, ҷойҳои муайяна, ҷойҳои парҳам муайян кардем. ба ҳамин нигоҳ накарда чӣ хел аст, ҳоли ҳам минтақаи хел мондагӣ аст. ман як ҳафта бор мерам, бовар ки намешавад чӣ хел фаҳмонем. ҳам бо русӣ гуфта фаҳмодем, ба англисарам фаҳмодем, ба тоҷикирам фаҳмодем, ҳамун чӣ мон. пештар масъулони бахши ҳифзи муҳити зист дар ноҳияи Масчо гуфта буданд ки қуттиҳои иловагӣ гузошта бо таъини ҷарима дурбинҳои назоратӣ гузоштанд. мушкили асосии ифлос шудани роҳу ҷӯйборҳо ба гуфтаи ин масъули ҳифзи муҳити зист риоя накардани қоидаҳои беҳдошт ва дар ҷойи муайяншуда напартофтани зуболаҳост. дар 6 моҳи сипаришуда тақрибан 40 нафар ҷарима шудаанд. ин масъала дар нишасти хабарии раиси ноҳияи Масчо ҳар дафъа боис ба асабонiyat ва такрор ба такрор зикр кардани ин мушкилот мешавад. аъзам Ализода раиси ноҳия дар ин кор асосан боркашҳои байнулмилалиро сабабгор медонад. дар ҳамин ҳол ягон ронандаи боркаш дар наздикии гузаргоҳи Фотиҳобод омода нашуд ки дар назди дурбин ин масъаларо шарҳ диҳад. бархе аз онҳо дар суҳбати ҳузурӣ гуфтанд ки бинобар пӯлакӣ будани ҳоҷатхона дар таваққуфгоҳ ва бебандубориву интизориҳои тӯлонӣ дар гузаргоҳ чунин ҳолатҳо ба вуҷуд меояд. ширкатҳое ки онҳоро хизматрасонӣ мегӯянд, хизматрасонӣ барои мо мекунанд, хати онҳо қатъи хоҷагии манзили камоли мо шартнома намекунанд. 2000 сомон дар як маъ будааст, мана азоваш дар сари мо ба як турист меояд чӣ мегӯяд ки ана ба ҳами гапу ҳама чиш ба номи мо ба коми дигарон мегӯянд, хеш судааст. назари масъулони таваққуфгоҳи Тоҷик Винештранс дар наздикии гузаргоҳ ба ин масъала маълум нест. бо вуҷуди он ки гузаргоҳ нуқтаи охирини роҳи пӯлакии Душанбе-Чаноқ аст, масъулияти тозагии муҳити атроф ба дӯши кист норӯшан мемонад. гузаргоҳи Фотиҳободи Тоҷикистон бо Ойбеки Ӯзбекистон яке аз пурравоотарин масир дар байни тақрибан 15 гузаргоҳи миёни ду кишвар дониста мешавад. мусофирони инҷо қаблан аз пулистонии низомиён ва ронандагони боркаш аз гарон шудани гузарнома шикоят доштанд ки баъдан то ҷое ҳалли худро пайдо кард. ҳамакнун мақомоти маҳаллӣ умед доранд ки расонаӣ шудани олудагиҳои муҳити атроф шояд бархеро ба эҳтиёткорӣ ва масъулиятшиносӣ водор мекунад. фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодии ноҳияи Масчо. беш аз 2000 довталаби мансабҳои гуногун дар Тоҷикистон бо сабаби ба талабот ҷавобгӯ набудан ва ширкат накардан дар санҷишу диктант аз озмун нагузаштанд. мақомоти оҷонсии хидмати давлатӣ мегӯяд, дар соли 2025 барои соҳиб шудан ба мансабҳои холӣ беш аз 6000 хидматчии давлатӣ ҳуҷҷат супориданд ва аз ин теъдод 4102 нафар ба вазифаҳои гуногун интихоб ва ё таъин гардиданд. нисфи аз ин мансабдорон ҷавонони то 35 сола буданд. раҳбарони ин ниҳод ҷузъиёти талабот ба мансабҳои холиро шарҳ надоданд, танҳо таъкид намуданд ки озмунҳо дар доираи қонун шаффоф гузаштааст. тафсилот дар вебсайти мо. дӯстони азиз, 15 дақиқае ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. ташаккур ки бо мо будед. барои огаҳӣ аз охирин хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон метавонед ба сомонаи Радиои Озодӣ ворид шавед. ҳамчунин матолиби нави моро аз саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоии Инстаграм, Телеграму ТикТок пайдо кунед. худро эҳтиёт намоед ва худо нигаҳбони ҳар як.